Voda je v redu, krvi pa ne preveč. Železa imate premalo, zato ste tako utrujeni in brez energije. Predpisala vam bo tablete za železo. Boste videli, se boste takoj veliko bolje počutili. Jemljite po eno tableto na 12 ur, eno zjutraj in eno zvečer. Ampak nujno pred obrokom, kakšne pol ure pred zajtrkom in pred večerjo. Najbolje je, če tableto vzamete s pomarančnim sokom, kar 2 decilitra spite, prav? Pazite pa, da takrat ne boste pili mleka, ker potem tablete ne bodo tako učinkovale. Dajte se